พีบารอสัยเสียงกิบดังบุรามีพีแชร์กันในโปรแกรมกันตากิสัมลาบวันไรชพีดากดอนบอสโกมีเดียเน็ตเวิร์กมันตากจันเมียนี่ดอนเยอีกองมาร์กเร็ตปะเท้าอีบลองอีเวนิกีลองกิเมอีบลวันรัตนามีกจลาบัดอีกรีฮีบรอกไว้ฮักจิงเล็กไก่อาร์มเรสเลงและนี่กจิงเล็กไก่ยคุณกตีเตกิดอนรุอิสัมลาฮามิชันยาสุริยมอีบลองอีเวนิกีสัมลาบวันรัตนามีกจลาบัดอีกรีฮีบรอกไว้ฮักจิงเล็กไก่คิกบ็อกซิ่งบัดงี้ดันรุอิสัมลาเฟอร์ดินันสุชียงอีบลองอีเวนิกีสัมลาบวันรัตนาhaka jingilek gai jit kunedo te mata klam pen slam show ngan pen kan mai phi bro kinong pet ba phi la ban bo ik jingkli jong phi haka live chat jong ka YouTube channel Don Bosco Media Network te kino jingkli ba phi ka ban bo ik ni ki lai ngot kino sim benta ka diga janmen phi la ban kli but shwa bangin ya chakman te mentangin pedi thu ya ikong Margaret Pathau te kindiat phang jo ikong Margaret Pathau ila pendap ya ka jing police school jong I napo seven set school Shillong baila pendap ro ik degree na Shillong College baila sedang bani lek kai na du usnam khat khandai spa khandai punyo Madhya Pradesh baila yo rai ka kedan ka baar bar haus nam khat khandai spa khandai ku pra ila yo top 10 bar haus na Punjab but ka jing lek kai Orissa ila yo top Bangkok but Assam how arjar iwe ila yo top 2 but haka arjar ila yo top 12 nang ta haka arjar lai ila yo top Bangkok do but Darjeeling ru ila yo Bangkok house nam arjar san house nam arjar nrio Andhra Pradesh ila yo Bangkok but Haryana arjar nyo ila yo Bangkok but arjar pra do arjar khatsan ila shim ya ka kadan jinglong kbi but ila shim break ndian te bat impoiru how arja khandri pat ilawan biang kum banlong inong job hakani gejinge kun kti balapun long hanak pu bar hakani ru ila yo ka kardan Bangkok ti lalet mi biang saka jelat I lalet mi khmat biang ka jelah saka nong ba Delhi house nam arja khat nyo be lawan ba ar ba ila yo ka kardan hakaba ar te how arja khat san ila mi biang sha chases ila mi khmat biang ka jelah sha Chhattisgarh bali yo ka kardan Bangkok ba ila yo batru ikanam Meghalaya championship khandai sin kata na du usnam khat khandai spa khandai pupra khat khandai spa khandai khandai arjar iwe arjar arjar lai arjar san arjar rio arjar nyo but arjar khat rio ba ila yo batru nyo sin ikanam national champion weight category but arsid ya ka Indian strongest women of India champion of champions house nam arjar lai but arjar san house nam arja khat khandai ila shimbantaru hak international world arm wrestling championship kabalong Romania kini kilong tang khindiat na ki jing job bai kong Margaret Pathau ila yo tingi kerman ba inang wanra nam shu e ka jalabat e kari haki por ki bandang wan te bantangin phai sa I samla hamishanya suyam ide khon bani kong jogi ba maya lang rampai ba ikong Roy Chan Daily Suyam na Shangpung Mission West Janti Hills District Meghalaya idei khon chinrang marway bot Bangkok na pdengki sawngot shipara ila pandap ya BSc Electronics house nam arja khat khandai na St Edmunds College Laimkra Shillong ila pandap ru ik NCC C certificate examination haka grade A house nam arja khat nyo tikin pai khindiat chiki kattu katne ki khusnam bau samla hamishanya ila yo bankhur house nam arjar arpo in pai kindiat ila yo ya ka kardan ka balai ka point fighting san pinyo kg ka all India inter university kickboxing championship ka balong Jaunpur University ba ila yo ka kardan ka balai house nam arjar arpo hi ha ka point fighting san pinyo kg ha ka all India inter university kickboxing championship ha Visakhapatnam Andhra Pradesh house nam arjar khat khandai ila yo eka kardan ka Bangkok haka kick fight san pinyo kg Waco India National Kickboxing Federation cup at balong Hapune Maharashtra but haka kardan ka balai haka point fighting san pinyo kg nang tai la yo ru eka kardan ka Bangkok haka Waco India National Kickboxing Championship Haraipur Chhattisgarh ka balong haka hnriu nadu kan hnriu but hadu shipau trek jong u bunai nailar arja khatnyo ila yo ka kadan ka Bangkok haka point fighting san punyo kg but ngin pai kindiat chaki tournament bila shimbantaru haka
House nam arja arpo ila yo ya ka first place lani ka kerdan ka panikong ha ka point fighting san punyo kg ha ka wako Indian Open International Kickboxing Tournament ka belong ha New Delhi nado khandai tarik hadu ka khatlai tarik jong ubnai ramphang arja arpo but ha ka ex wako World Cup Diamond Kickboxing anapa Russia nado ka arp south tarik hadu arp khandai tarik nailar arja khat khandai ila yo ka kerdan ka panikong haka point fighting san punyo kg but aka kerdan ka ar haka kick light san punyo kg but in pai kindia chaka international chaka fourth international Turkish Open Kickboxing European Cup ha Antalya Turkey ka belong na do south trek hado nyo trek uyayong arja khat khandai but haka ni liyo ka kerdan ka balai ka point fighting san punyo kg de ka best tam ka wako world ranking ka bayo kalong haka below 57 kg la de haka san punyo kg shapo haka 19 position but kick light ar ka kalong ka ar khandai position ka bolong haka shapo trek jong u November arja khat khandai de kini ki khusnam ki babon jong I hamisha nya suyam ladangin ya tholot barakhait tharangin hapsna da ka kamral ani da ka hol bangin bu ita ki khusnam jong I de meta khamlapan slam ngin phai sa I Ferdinand Suchiang I bolong I wei naki nongi sementa hani por but I Ferdinand Suchiang I de I khon jong I ba Ezekiel Murpet but I kong niliput Suchiang bam kwai hadwar blai lakhai Ferdinand ha ka domi sngi lat thalabo Jowai West Jant Hills district but nado badang khnai lapan I ka sub ha ka martial arts but house nam khat khnai spa khnai bupra ilas dang ban ai jing hikai ru ka martial arts nrei la ban sange no shipona ki daw ka jing duna ka jing yo nrei house nam arja prapan ila yo kam ha ka Meghalaya Home Guards and Civil Defense Department maudiang diang Shillong but nadu ka ni ka por ila sedang ban kiu biang ka jile kai jit kunidu but ling ba ji straight jing trai storm ju I ila la ban pani nuksa pat ki wei pat ki para samla ha ga jilla de ngin pai kin diat ki kusnam ki bai Ferdinand ila yo ra ha ka jing im ju I ila job ha ka gold medal ila job ya ka gold medal ha ka senior male san kilo ha ka world jit kunidu ka baning kong ka balan long ha Bangkok Thailand na do ka khat atarik ha do ka khat pratarik u leber arjar khat pra ila job ru ya ka gold medal hi ha ka san kg men category ha ka Asia Cup jit kunidu championship arja khat nyo ka balan long ha Thailand Pattaya City ha nado ka arpsan ha do ka arpnyo trek jong November arja khat nyo but in pai kindiat chakini ki jing job jong I ila yoru ka gold medal ha ka senior male sanpnyo kg ha ka imau international jit kunidu arja khat khandai ka balan long na do arpnyo ha do laipo trek university ha Ajhal Alhaj Mokbul Hussein University College Dhaka ha Bangladesh be ila yo award ru na banta ka jing trace tam jung I now governor jong ka Meghalaya Ganga Prasad ha ka laitrek u ram ha ka laitrek jemmang arja khat pra bila yo ru ka diploma kumu coach of Wako India but licensed as grade A coach but Dhaka Wako India National Kickboxing Federation NG ha ka sitarek jong April arja khat nyo bila yo ru award bam ila atanya ka coaching course bal nakapenta ki wushu coaches hak arja khat pra balong ha po Kuman Lampak Sports University Impal Manipur Beliyo award ru hak international referee and judge seminar na dak balapan long dak world moy Boran Federation WMBF but World Muay Thai Organization WMO kabala yasnok ti lang daka WMBF but WMO ringkat kasi tray lang jong Global International Martial Arts Federation Guwahati Shillong ila yo award ru hab nakbenta ba ila pendap ya ka jing hikai jong kamoy Boran but Muay Thai advanced training camp kabala long ha Guwahati Assam pasai sian ngan bangin pai biang seki kusnam jong I Ferdinand ka weiru bila yo ya kam gold medal ha ka senior male abalong ha Hong Kong tournament jit ko ni do championship ka balong
Hong Kong Sea School hakashi tarek Oktober aja kanyo te kini ki khusnam jong I Ferdinand ruk de tang khndiat ki baging lambatai ne te kumbang ong ye hamisanya suyam ru but Ferdinand ru kumjo but kong Margaret ru ki khusnam ki bel kila yo hakaji en jong ki lesing in da snangi haban snan kum ka museum la ne ka hall bagin bo kita barok hat te klam na pan slam show sai sian pan kan mai ki dong pen ba phila ban bu ki question jong phila re ki jingkli jong phila da bata jong ki ne ki laingot te bata klam na pan slam show sai sian ni don ki question la ne ki jingkli na kalyang jong don Bosco media te hakani por ngin kwa bangin tip show na ki ne laingot hi ki jingyat le ti jong ki kumno ki poisa ka tham te gin sedang shwani kong Margaret kong phila ban bata ye ka jingyat le ti jong phi kumno pi sedang bat haduk kini ka klimat kijing lani kino kijing siam jong pi to kabaning kong song makan pawo jing song wo boleh la dan ringkat bat ngala poi ha kini ka klimat ka bamenta ban ya dan ringkat bat pi ka don Bosco media boleh shibon kon kong wa fila ai kini ka siaringi bangin ya dan lang ha kini ka por dia ka jing ya lenti jonga kala long na do usnam 1997 di ngala yale ningkong yale kai ningkong na kanika belab gym hakabala long try di arbor kongwir di ngala yale kai ka first tournament jonga ka Shillong Open ka Belong State Central Library di hakanika tournament hapar bang yale kai ngala jom di ngala yakendo no ya arngot ki stars jonga Meghalaya itai belong Iva Khan Mujai wat I Anita Songthiang ki bala juwan ya leka international sha Brazil te kerkom leka jengki kala pen shop biet bahayanga bat ka style ru nga internet sha ba ki leka te ka pelong yang bang le wat no iki ki leka na ka jim ayu banda bang ya kendo iki pan ka address te kala pen introduce kala poi ka sngi bang le kendo iki ko ya coach jongki Dr. F. Tyson belong ru dantes dia ngai kendo ini coach dia ki introduce yang ila shim interview yang ba isu thu banga dan kata ka passion ya kani ka game dia ila decide ban train yang dia ngala don no ka training ka jong I ngala palan no ka belab gym nga join no ka power gym nong shiliang nong thamai dia ngala hel asan no kani ka gym hado ar hajar nyo dia ngala lekai bat ngala job pasien ya ka state championship weight category but pasien bat nyo sien ya ka champion Meghalaya dia hakini ki snam ki banga ya lekai ngala yo ka kabu labon sien ban present ya ka India kum ha Egypt ngayo calling letter ha Canada ngala yo dia ngayo calling letter jong ka Kazakhstan dia bat kiwe dia la don santali countries dia habangi pai pat ka sports department yele ya kendo dia ka shamjing ingi namar ba ka non olympic game dia na yeng ru bangi ya bon shpara dia ka jing yo ru kam kot ban pendam dia ngaso hon no ya kata namar wat la ka sports department ka ai tang 50% ru ka basa pat manuban pendam dia poi no ka porenga bangan shong that no kam ka kemi shimi ka jinglong kemi ar hajar prang la shong that no hado ar hajar khatsan hadien ar hajar khatsan ala yo laingut ki kon men sim jonga ka ketik abang I ka ni ka ben ya le kai tiang sai lit pet be ki ton men man badon ki jing ya le kai ti bang yo pat I lok iba supporter fa yanga ti ai men sim yanga yong fidang kwa le kai ngong ngoi ngalang kwa le kai yong believe in practice biang nga practice ti yong yanga ya le kai biang nga ya le kai biang sai sisen tiang le ya le kai ya ka state ngala qualified tiang le ya le kai ya ka national pro south league ni stem ngajok ti I performance jonga bangalong dai han ngalong minon nga ye ka jing le kai
ti mi iru I men sim phayanga ning ba ka jing I men sim jong I anda bangala don la ka family la jong ni form no ke association ribhai anda bangila form ye ka association ribhai sa yo kan ban pen mi shibon ki khna ya le kai but ya la diru ngala yo shibon ka support kan but kila wan kan ki khubor bangan sa yo ban ya le kai international ling ba kan ka district ka bangala he ngala san kan namar menchuang represent ya ka East Khasi Hills ki clubs kan Ndre ha bangadon ha district la jong pat namar bangade shinong na sha boy hi dop kan yanga ti nga yo men siem kan ling ba kan ni kan spelong yanga bangan pai hado ka international ban le ya le kai cha romania kita ki long gi jing yat lenti jonga Setelah kita jaya nanti jong pi lar buat hak por bapidang samlar ulong kidon kijing Andre hadin ka jing songka jong pi pada pio itai kuremi ba ai men sim ma te kum men sam tio ru ni ka jing yat nanti jong I wei na ki panelist ba ka jing ai men sim jong I lok pada jong I itai ba panelist I ba men sam tio I di don I lok jong I pat I ai men sim I ban yat ha ka tu ka feel ka ba I kwa ba I ni ai khub le lok jong phi bila support la ni bila ai men sia bi phi ban yat biang ha ka ni ka ju ka jing it jong phi ka ni ka sports te mentangin pai se I hamisha nya suyam te hami phila ban batai ka jing yat nanti jong phi Kubli shibun kong ya kajing invite jong pi ai lat jong pi nga ban don ne ka program jong pi ka kanta jong samla se ka dei ka ni ka program but di pasat di jing mut jing yat nanti jong ka long ka ban ai men sim ki wei pat ki kena samla ki bdang ki nang san agi jong di sap ki dan but nang kong ngai ngut yu blei blari sumari nga bla da but adu gini klip mat ka bangalong ki barok ki achievement barok ki dei ki blessing ki ba blei ai nga kana adu gini klip mat ka jingkot ki kia kana mala ban la ben le ki ba haji jonga nga sedang gini ki jing le kai jing le kai martial arts mo specific kickboxing nadu arajar new apo kajing yelam jong I wei master junga I sardonic suchiang te hapo shangpung hoit ngalas dang nadu karta ke bos postnam te kajing mud kajing participate junga kajing let junga kan jile kai ke dei pa I pensur ba yo sngo ba nakapor sport kum khana nda appointment miet nga se complain ni mo ipa ba oki prakna leni ki behe nga ki set pendom leni ki ong tin paring bulit te man kapor I thaj ban sngap I kata ka jing complain te ong kilet no ndege ka jing le kai marsat kata kapor ngem tip ke ege ta ka marsat so ngem tip ajai bakal adon aslam na marbun ki senior nga gila apoi keling gila participate national ter ten dale yang to sedang jing le kai arjar new simru kum ka physical fitness ka ban longru ka bante ya kamet kumsim ban well being nang ta under galit yang tu ngalan ru ka self defense kum no ban ni dai Andre hakap kita gijing sedang gijing lekai ka don ru ka well discipline kum ki martial arts kam tam ke ek ban kong kumat ke di belong discipline wala da ngidon kata gide ban don discipline ngimde ban involve gini ban show ni ban dar jai bin la learn gini martial arts kickboxing te las dang ke interest nang to la don ki tournament apo Shillong state level te la si mentado arjar new ter la si job ng por new ter pra kan dai po kat we kat ar ter du mata te hagajing le school junga po na class 6 te bunsin nga palyo ban le ka sabar namar buni ki tournament ki college ha ki por balong exam por summer lang ta por example long school te may pa ai lat kin ban bandi attend ki national level tengok katar ngam du jikmen andang lapas ka matric na po Shangpung Presbyterian High Secondary School te ngalit kelas ni po si Edmonds College High Secondary section na po science stream te nang tunga pendep di kelas 12 tetat adu bang depth non ni kelas 12 kembangan depth non te hang tagin ka wan kani ka national championship te kadi ka first time ka tuta hadian news nem ka bangile kai state level ter arja ka sang attend first state level first national level hang tunga yo gold medal kalong ru hadin news nem ka le kaki boxing yo first gold medal yang tu ka hadin bang yo gold medal nga sa aslik ban le represent India sa ka world junior kickboxing championship
kebelang hapo rim ni Italy. Ho yang tu gajing lek kadi first time ngam pada don experience han international level te ngap point a quarter final ngadim no. Te kataru kam penduk musim nga arjar khatsan ngawan pai biang lek kai biang national ngajob biang gold medal tengah asalik biang kata kala di kat kandai snem kemut arjar khatsan nga kemut kala adung senior nomor kat pas nem sport di junior kat kandai ke di senior. Te first time yang ban ngan sak tup ke Indian team haka ban lek ka saka wako world senior kickboxing championship ke bolong hapo Dublin Ireland. Te hang turu ke di first time te nomor ka senior kategori di kat kandai snem hadu sopo. Te kasyam jige bani compete ber kete gibla experience gibla don live host nem gibla live sans nem gibla sao por mo. Te kataru gam du jingkermen ngalan nga page ngai i dal jong nga witness practical ngalan ke ibang. Te hang tu tormen nga poi round 16. Round 16 te kataru adien ngaile biang ki ni national nga job biang kan new kunta. Kat new nga job biang kat new nomor ka world championship ka sa long season arsenal. Kemudian 2015 2017 kada senior. Tengah nga sajid biang ban represent hadin bang job ya ka senior national mo po Raipur. Tengah sajid biang ban dan tim ka Wako World Senior Kickboxing Championship ke balong po Budapest Hungary. Te ketu ngalak hamdon hi kendet ketiki ideas. Te dengkat kejing nyerap jong ikut jong ayong sadonek ta gi perlok hamtum ru ka internet ki seminar ki bangali oban learn kiti tinggal apply tinggal poi hadu ka quarter final. Hak tu World Championship nga finish 5th position. Kemudian nga lose no ka quarter final ba utau bijop nga ulong jo gold medal tengah long finish 5th position. Teka overall world ranking nga por 8 page haka mentar 8 page na internet ki Wako world ranking hak tu ga 2017 yo overall ranking ke 28. Hadin nang tu pade ngaile kai biang kini ki senior national championship 18 nang ta 18 how January nang ta po Delhi nang ta 18 how December po Kolkata hang tur ngayo gold bet kini national nga maintain ka kata records mo track record te how arjar khandai kadon kani ka food Turkish Open international tournament ke belong po Antalya Turkey benai April kadai ngalik participate ang tu nomor kidai kini ki ranking tournament ki hap ke glass A kategori kemut kham he ke point hadian jong ka world championship tengah participate the first time ka ba ni bronze medal kan habang ni peldiam ki Cyprus nang ta ki Turkish lim no ka semifinal ayo ke bronze medal te kadno kajing sungkemen jonga kemut hadian hadian news nem ngai leka ki boxing ngayo gold medal national hadian nem ngai leka ki boxing ngayo bronze medal international temut hau June hau arjar kat khandai ngayo ngalik participate saka Nepal Open International Kickboxing Tournament kata hapo Kathmandu Nepal hang tu ngayo gold medal ka point fighting minus 57 kg te ngala ile kai biang ke senior national kadon hapo arena jadi ke first time ke ba ngalim ke quarter final nomor ke ba long ngaban prelim ka kadai ka kawai kadai climate ke belong pada Julai climate kadai 45 above depan inhale ru kadai ka besit sudah te ke ba kalong kejing le kai te kadon le kata ki kejing injuries mah te quarter final ngi kendu bat Chhattisgarh hang tu ke por kumnu ke bakla ai dum bet nakmut kalong bisna bet shaj bet baro ka uniform janga bali lang la saw la tu katarong anong yakun hendrai ke medical team ki de ki inquiry long kata ki discuss bat ki medical team discuss bat ki referee panel kim sha shu inga kataru ngam sutu andal adep kata kila cancel kita fight dengan direct stretcher direct hospital kemudian kala sang tu drip and the next day gadon kani event jonga bade nomor ngai le ar league win ke point fighting ke kick light ru nomor ngal qualify ki round 32 16 ke quarter final wada kata point fighting ru ngala he ke point ndai judge mo men tahu long referee stop the contest kat bahang ta ka kick light ru ka juhi ngalim quarter final kata hi nomor kala don lupa injuries te we perlu ngosong ade mi long die hard plat te ngasi kadon ni kani kajing benya mo bangam yo ban first time bangam yo mo ban kata middle ban stand podium ten rek ai baro nga aingo yu blay ni marba yo let's say dah hak tu sngi dangam stop dan dangam stop gijing lek kai lo singam la ban continue for further te judge bang stop gitu sngi kemut ngala
introspect del de ngale kai kamba ki tormen ki banwan te wal kataru gun mar ka track record jonga kadang don jonga sajid biang ban representing India ka 10 wa ku World Cup diamond ke belong ke Russia ubana September tu ngayo gold medal ke point fighting 57 kg but ke silver ke kick light 57 kg but ha ko overall champion namar ke point fighting ni don kenika grand champion ke belong open weight kategori ke kumut gold medal jong 57 63 ter bat 91 plus kin yikun gin ban nikni namar ke point stem kin ikun ban yo ya kata kanam overall champion mo in happy kun tekin ka bejob kita kin yo ka diamond real diamond te ngai kun ya Iraq ngajob namar ni kentu bat 91 plus kg te ngajob ika yu nga advance ke semi final te ngai kentu bat Russia te mar Russia ber top fighters oi ke jingrem jonga kam de bong barem kuput ni kam de banong hadu bandi ke jingile ke dung jingile te ke experience jonga ngalong third place song tu te ngawan beang saka kenika kedon kenika Indian Open International Kickboxing Tournament Arjar Arpo te hang tu gen 57 kg ru nga participate 63 ru nga participate kemud above my actual weight 63 ngayo goal 57 63 but hako open weight category kedeka memorable but ngayo ka cash prize 200 euro ko ngay job ka overall champion grand champion mo ikon but final 91 plus taka ega ba sotanat kalong ba memorable de wat ngay ikon kata 57 at the end of first round at the start of first round tanglay point mala score nga injury no ka ni jonga kala kalong twist gamla su ki ai por nga ar minute ban recover ka time tang sutu ka injury kala ade ke dengar check ka through MRI report ka de ACL it take me 6 months ban recover te hangta pa de ngay within 2 minutes ngong bangala de Henry ngawan na janga Henry bangawan ni ngadon ka thong ngade ban yele dang yele ba hangta ngadon ka gots ban yele ba Henry ni yele adu lie round 2 minutes in a round kemudian adu lie round walang injuries ngajob 17 by 11 points kata bah beri bejrong it's like 6'3" feet I'm just a 5'7" kay gabaong ta gadiging slur di bandon kata got ngim day ban give up it no matters te ngalon so much experience hot kajing le kai nga mat sibun kejiri kan nose ka la broke keti kala kedia dan belai ka hamstring ki doksa ki lebong ma ting ka lebong ka pat ki kejat ki mong ki kalong ka syarang le kalong kung speed beka te kum ta ka ba injuries ka ba slam du gede ni ka andi injuries kan ni 6 month berika te ngadon bok ba kajing sumar jong hapo niya North Eastern Institute Ayurvedic anyo mukti nang ta ki na prasnong ha por ba lockdown nga yo ban rest ban recover sibun ke am nang taru nagi international nga participate ru ya ka person yung nehu na marka nehu ka first time ya ka kickboxing 2019 yo lightly bronze hindi kickboxing ka first discipline banra medal yung nehu at all India international level so Arjar Arpo ka de ju ngira lightly bronze medal to kay balong ba after nga gata injuries nga late biyang participate sa all India University kataru round 32 nga 5 16 but quarter final ada semi final nga remno nomor ba ta kajing le kai kala injury te amla sun ki katarang hele kai kadon katang musim ba ngamju give up re tong ai ngui ublay brang ris mar hadu ngayo klip mar ban syong biti ni Kulishbun hame tag jiyal nanti jong pi ga bon kita gi injuries lay ki klam pen sange no ipi sipor re ki ai lat pada bapin le bha ka wei pat ka san ni le kai te mentang in pai si Ferdinand asam tiak Ferdi Energi keren cuy. Misu yam. Te menta gin ngap sana i Ferdinand Suchiang ya ka jingya li jong i hadu ka ni ka clip mat Kblej bun ipikong. Berkong ai ngu ublay bla ri sumar. Singa berkumju i yingi baroi badon sangun pedeng jong corona ma. Bok bangirang yo syong kumne ban ya sami ka ke bangi syem. Kajing le kai sport ma chi wei ki bapai ka ni ka yo. Te kumjuro ai kublero ya ka yu jong pi. Dan bersku mindia. Te ai tangkat tahe te ka wei ngak ban snyo pi ba kajing lenti jongan nomor 2 madang ren. Kemau ki kerta jongan porang wei kal arsnem.
te ki don ki kena ki perlok mah ba le kai martial arts mesha sengi te don karate ki boxing par wushu par benang rit manga kan te juai ki dona ba ki vai par martial arts te tang kita te to ko por ngile kai kum tu wa school tu wan tuition ngile kai mah madan ground tu ngile kai football teng alau sop ti teng long bon bele kai martial arts tu ngi but lang kan i practice mki por ngi lau met ngi pen i kan ngi but lang tu sing le ngi wei tu ba he ma senior chung ngi te lang tu ngi la i te kham ila di kham long flexible ka met ki ong kan la ki ong pi long kum Bruce Lee ko por ha kamar kai Bruce Lee man sebelah kau Bruce Lee kalau kita berswat lang Bruce Lee kan bagai la kham he kan slow komik kan jadi mah mejo gumta ngata rum le long sepenat ai mesim hiro jil ti gumta kala kan hadin dala adam asnem sijar kan ispa kan pupra astam ban join le kai masalat long mesuang le kai gumtu kan ban ki perlok tengah stu bakan ni jinglai kai masalat ka ai mentoy kan ai long bormet bar ke jumbu berkat mah ai ke jingko jingkia ro tu ngas tu ba yur ko wei ro ngale kai kala tu ba ngale kai khamba susu ka long jingmo toy ke nyanga mah tengah persiang ban join ke sem si jak nai spa nai perang ngale kai tu por ngale kai ngale ye ki boxing bar ke wushu background jong adi wushu bar ki boxing shwa long meswa ka kadang duna ba ken po me khalia ban kai wushu ki boxing de bon te tu por ngale kai nga ale ki tournament ro ki state level meswa ki national ki dakam duna ngale ki ni ki wushu chongga ayu chongga ki boxing te dian tu aya daya long ting jing le kai bun ting hablut ina pala ko mo ko mantan jing le kai ma te nga tu por gi mi ka yeng beduk ma ujang hap tadi bala fa yum yo ban ita pendap han ban ta jing le kai te snem si ngale ki state level chongga ka ki boxing ang kemau kai ki certificate lang duduk ta dari snem RJR ngale la si ki boxing ajar ar shwa jong ajar ar ngadon ka wushu meswa ka wushu ki state level ngadon mo certificate jonga te ngale kai du port adina tu ajar ar nga i no namar nga sudu jing kerben namar ba we mi no ying sem modong ska we rum long ka le kai hap siu bai ta ka bai te da ngale kai tu ke jing bala a sudut hang tu ma ta kan ten antu ngai le jal jonga ngas tang ban tri bala ngas tang ban yu ke school kam naik bah rit te tu por ngai ajar aro tu por ajar ar ngale kai tu ngai ro ke school tu por ni mar yim don pendap memang mai long ta ke tri belam tu te hadin tu la laya kita laya snem kan te ngadon bong ayo kam no kan po civil defense and home guard department ang tu ayo kam no jing le kai ngala klen no ajar pran ayo ala yo ban join po home guard department ngasdang ngakemau biang kin long ki don ki plok jonga ki ong ba pi don ka sab le kai prabi telang ki ong pi don ka sab ma le kai martial arts balai pi sem ai kai kin ma ngi le kai jong pi stang biang ban join ma ngi le kai nang pin long pi per hapan i kin seperti ba pi don ka sab ma te pin pen i seperti ko mentoy kin kai bengi don ka sab ka telen bengi pen i dangi tem ngi put ngi don ngi le kai sports ngi di ban pen i kin ma te ngapan ngas yo mesim kin asal yo mesti nonton ngala persiang praktis kum tu cuma mare ban kesni tengah praktis ini ki points kum tu besi praktis mah tadi nang tu pan gidon ke officer kan gidon officer sungai di komandan ba mentai komandan ji kongsni ong don gidon ke program si ong inga kumne ong ngayo sneo ban nga iro pi praktis di por pi don kesap mah pi don kesap belai pi don kam hok ini kesap jong pi ong astenar bahakin tak por pi keren ima ai ben steam long nyar ban yo kum itu gibreu kan te ngong ni ong sar pi long pi pensilur ta long standar ma te yo mele praktis lagi tournament mar hak mau mensyai la pensilur ngaban lagi rock climbing ro ilam ngapo GTC andre try tu por lang ai tang sinar sen ngam dala wa ban yu te try bede bal talent martial arts te yang tu por pan ngilai don kickboxing yang apa terus indoor stadium te arcar kendai kuntai ang tu por lekai mengabar itu podang dari SI teng lekai ong pai kumni ken ban simentam te pin le simentam tang asar barngala lekai tu ma yong ta ke di final day skwer gini lagi final fight di lamit ma mio jiban simentam ngak wat ngayo ma mar ki de kini ki bapnya itu de ki senior jonga ki de ki master jonga onta
atau next time seperti sebab pirol si mentabiang dia ban yuk ni mah ban shoot ban ri ni mah yang video pen i ban dia ban pin tang ledi ban sami ke bayro mah tai pen slur mar ong bun ke si jongi ki kombirat mah miswa yang ba mentai kombirat mentabun duai pup sain utama i jing pang babon ong nimnang chu ban yu hab di doktor si doktor preng si mah te yang kata kata pi dia ban long kombirat pi dai ban ai sami ke bay klang long ko pateng ke bay ki bay perkin kai mai ke bay long ko bong ta ke de ki kombirat ki ai ji kai ki bay pan long ka kem sakut kem kute kan ni jing ai dwai khasi kan yang pidai ban yu ban sam piro pila kai ni pila tip de sam kai ikna kai ki parabet trelang ma to star lang tengah sukumen bagai tak sengin te to start next day la don sube par inspektor to la praktis kumsi praktis ban gesngi te yang ya kumni yang hoi pila pidon sia tak telen pidai ban praktis ba le shibenta gnu no gi ma de state level na ki dei ki ni ki de ki north east level ni ki national level ma de ban train bai la de de ban pen ira ka sap ko jong pim de ban su rich kendong si keren untuk man titeng keren kai ma tengah oi sar tengan persian dok mentang de tu por ngali join te kendo te ajar praja kendai ngali join te kendo po nomor song po jin nomor song ngali ki state level ngala ki ong ki bai bai ki ngaklim ki long ki bai ki tournament ngali ten maka ka ni ka te kendo kan te tu por pan ngali de la le kai long ki boxing dok miswa le ushu em te kata kadau ong nei star kini Samsung ke master jonga ong star ong tang apa tang wale kai no ma don long ta kin long la le kai no shang kwai ban le kai kini sing le kai ta to le kin ale join biang kan sa doni rani te ale join badi te ala yo biang jing hikai ni kan ka wushu ki boxing ki kendo ki bon jing kai mai lai kai mi ro te dang tu ala yo jing kai long la plilat nga kin kong ka de ka yu ngakmau ka de ki kendo not is de arjar makakan de ajarkan rio lang yo pesan kan te pedeng ba ngala praktis ba ngadon duty ro lom kut duty men step ngali hair sigoti tang hisngi de singi sonde tang hisngi ngam ngaklem rest duty ribeje ang step ngala ayum sumo ive sigoti te pang to ga fight de ga fight don bok ba ga de fight junga de ribeje last fight dem te ang to ngajom ayo gol kan adin tu ngawan pai te ngala pen itu sep ngong sar pe ngala yo gol ma ta oi kemen ba ken bila yo gol ngos tenap ma mar kila pen encourage ngalong da department kila pen slur nga tong next time we ban lek biang next time tu ga ngalai biang ke not easy mar ka ni ka jukindo ngalai am lek biang not east tang tu apo yo goti antur gum tai ku duty step ngalai singi up down right ma ji jalenti da tu nga yo biang ka ya ka gol ken tadi nang tu pan itu salah ong pila yo syo gol kumi la ngom ku bola yu last nat ma de bril jong ta te kidang sim syo kan pen slur de mentabi habri persen long daki kwar national level international level ban lek tang ong biang star ong ai lat ma te kang tu par gedon keni ka kejir kendo kan po kolkata tu pokes minggol te ila ong ngaba pin lek ong sar ngan lek apan tv ma dor tat mo de fast bangan lek kan national adi swajong kan national ala lek ki ro ki boxing ka kiwai jing le kai ma national te ki toy kendo ro maswang le kai toy kendo hapo kini ki bun ki jing le kai organize mo ki festival ta martial arts festival game itu ngale kai ka toy kendo ngala si yo gold medal ka national te anto kai la i no ni por bang le kai kum tang job te yang pin bam le be kan ni ka hapo kol tang to start la yu kan la play nga ai ga live ai ga free live itu ala istilah simpenta ngala job itu ngala job tai lang kemen sisyo kan men long ka iba ai mesti mate di besar kam komandan batu inspektor da ai mesti sisyo kan yong khilai be istanat job ni istanat ma nang to next time pan kawan ka kuat kan kalian mana po ayum po Hong Kong ba kan di presiden jong ka jikendo oleh India jikendo e gula pha kan ba kali kan notice arsing la job kali national to ipha kan mangan le po ayu po tu por ngala ong oi ngan lek no te sar on to khilai lek ma ya fast international time de ban simen tan mar la pen store ngadu ti komandan jongi la pen store ndu miswa pide ban lek bai pide ban poi kita level di international level di ban poi bai on pin poi te tai ma sar te di pen store kan kita di pen store jongi da yang tu pan ngalek international po Hong Kong adu porang long fast ma international ngale arteli kan ngale jit kendo berkarte
Te ngale jit kendo ngarem no China kan final. Kemau de first bang knock out. Itu mah. Na chess ka ting teng rang don jing pang mah. Bet ayun ada ka jumping back kick. Kadai ka jumping back kick kadai ka ba lu long one step move. Kadai ka tu ka kick kadai force ba kan baro long force ba tek. Kemau ka distance try ka jing 1 meter try here di rong. The first time adong China. Te ka dor dang kemau dang tek sing am tau encourage mar dei karti 5 dan. Ipan ni de background de wushu de yu karti de ka jong ma. Ngasim lagi cibenta kan. Tengale ngang tu ngale baka jikendoro ngale shwa jikendoro tu ngala jikendoro ngayo gol. Te hadian tu wan pai te la kemen gen office ma la kemen officer la kemen la message la yu kilong kip seluruh bahagian. Te itu isa juga inspektor tu de la kemen sisa la bas wan pai la phone untuk kan mai ipun seluruh bah. Hadian tu ban ngale biang ya ka isya isya kop jong jikendoro ma wa arjar kanyo hi. Ngale ya buat Thailand pataya. Telah apa yang tu kedai jing penselur ni officer ni penselur ngak hilai mah. Tapi itu agak free living ah. Ngak kan ukilong ngai itu bagi itu officer ba penselur ngak don kata ka mesin te ban penselur kan. Penselur ki badon ni ka sabat telen. Te hang tu kan ngai don ngaru tristomi ka habat triston mar kila ajin selur tu mah. Kila senya. Tu ngale ja katu apa pataya ngale ya ka kadai ka fight ro compare ka fight baro. Ngap kemau ka fulong ka film ong bak. Bagi fight hiyo em. Tega fight ka dai kum tu hiyo. Ibre ki pai ka na site. Dega la longkum ka yu ka supermarket. Apa deng ya fight. Tega ta ka fight dega ba kelam long yu ha ka compare wan ki fight. Yang toro nga fight long dengi pai gi wai ki fighter la ima ka. Mar ki dei ki praktivit ban le kai. Aku mau fight ku maju keren tu kana long ku po fling tu la flips la stretching la yo ngala di la chong ku ni ma ibarat gar ku le da dang dang gi dang text do mata di restaurant ka te to mata de tishu ku no hang ni te ma te yang tu astang mo tu ngala ma fight ngak mau ngat nang ni bet flum gwan ke ti i her gitu i klur atau long ngala keluar try long la stop lo free kan i say count em te long had la account tu tanga ang bangan yu yang de ka biang ma te long biang ya tu sedang biang don bok ai long job ke point job de bang job yu te yang tu ngala yo gol biang tu hadin nang tu ngalik pai biang la kemen biang yang department ma yang sem la kemen marji pun seluruh de tang nong cuma department ko kur tai ba yang sem chongai ki habai tho dong ba samla ro ma te ki samla ngai mtang la isom ta long la di lok chonga tu pat ila kila penselur kini hadian pat untuk kawan biang akor kan bang hable lekai kini ka maklang ka food international martial arts festival ngale po Thailand po Bangkok ngale jang tu ngale kai lai tali sing lekai ngale tai kendo ngale ka tang sudo anta ka gerte anta ba ka kendo markadon sukai ka game pedangsa ngale nekong tu ngale ka tang sudo ayo bronze tentu ayo le kartiro ayo bronze dari Pakistan ayo bronze yo silver dari USA aku mau ka dor fi itu ka dor pasen itu nang tai di background karti mah ngipan la ngala long mix martial arts kinga chu mix be bro kila kai da don kinu ngala mix be don festival itu mix bro Muay Thai don yu namar ba ngakwa ban long tata tang sekutang ka wiper ngale jikendo fokus be gitu namar ngale kan national on ki national ki UM not is level nang tu ngale kain tu tang poite ngap ji kendoi kan yang tu riken ngale ji kendoi ji tu festival tu ngajom tu ko wal rong ale kain tu ngajom dan hadir nang tu pan pai tu wal ngak mau ba bangam sau tu dika ke jing sak mau ba bang klek syo jing jonga mar por bangat hia demir kum ningat hia long kapang kesu nang ni kan ngaramut iji su ke de gastrik de appendix ma tengah ela semua ta pai sini kapang pai ni kam lai ma te dakra ni chat ni gapang tapi ngak ni kini la yong lut amara ka jit kendo ka long sha international aga long ki fight ga international compare along kumalong ki MMA ka daw nga ga school nga dor MMA nambar ngai i sabar long kum to jit kendo dong kamban ki grappling ki don kam ki buon ma ki striking ki yu ken ki bob de kam long biang ken kam pan kai ba ban jit kendo international te ledi pat la train long ki grappling ki tai kam nang kendiat kuno ban yu te ki ngapai lut ki tersim kala yong lut baro te hang tum ngajob yo tu yu jangaro submission te
te ketu por ngak mak ta bang ai thui pi bangap ki girip kan wan pai ngap pang wan pai sini ngaleng ngapa sik op pembeli ni apon naster long bang atre jete ngaleng join tre yang tung amsar ngaleng pa yumang pa cek le dir mar ba kapang ga kerung te yong dak ki ngaleng pa cheng tu la x-ray doktor po ni grim si ngai ngong itu bang wan le kai ma te yong la pai kini kar la pai la pai kini si ni ta ong arteli kan ong pi pim de ban le kai de ban res de ban song thai ma ap swatang si long ar bna lai banai kan kin sa form yang ta wan dur biang mar ki ni si lung ma te pa le exercise ni kita te ala le entung la di kedawai te ka course chong dawai ngam pat de di kadon second not is fast olympic not is apo manipur ali le kai haging le kai ngi fighter kumbong i mo i le kar ngi pe ba le kai ki bai kadon dik masim de dik bai le kai bai pa bri mata da ngi pai war ki tv ting teng ki jada mo iki te kata ka nya por ba marsin ong ba yu bang in 100% hab le je kata ka not is oba ka not is olympic te kadon dik masim da kwa ai ban shum ta ngasar ngalai de kalai nai lai tong ki lai te saban ra mi dal asar jing ki te jing pang pat ja pi kum not la doktor la yu ma ai shong nu long ki so pi nu bi bakla la de te ka jing long ka kwai bat van le kai te ngalai le kalai le ka not eso ka jong jit jong ka ni ka wushu ngalai ngale ka taulu chongkwan tu ngayo ya ka bronze medal an mar ka jing mong astu te na ai van le kan ngalai le kalai te don bok dai mo nil ka bong te han tu pan awan pa nang tom ngala stang biang ban kala form biang la kim don ju jing pang kala yu stang ban perang praktis biang kan ala praktis biang hadin nang tu pat aidar arjar khat khandai maklama ka don biang kan ik international apo Bangladesh Dhaka ngali sim ke tu ngale ya ka musical form along musical form namar ha jikendur ke don musical form ale itu ngayo gol tadi nang tu arjar don ka pandemik itu arjar arpeu ma ajar arpeu nang tu la nang tu ngalai thono hi Oktober arjar arpeu tentang la song thai fagum ni es ka weru ba ki kadon ke school jonga bang IFRD School of Martial Arts and Revolution MMA balai ai kani ke MMA ha kani ki yu namar akwa combine lut games baro bagi kena kintip daki le gejin kendo bang IP international hapo mta kidang hapo ka stil jong international stil level national compare ma long kum lang taekwondo kum long kickboxing dan lai sabar klap her mta le kinang upgrade sisu ki ID ki bel ya ita kum long UFC kum tu kan kar kom fight klap her barok klap her lun along sidong klap pentemai community international kan te long mta tak daw school jonga bang FRD School of Martial Arts and Revolution MMA ala bu ngaseng ke school apo fire brigade behind ki marble ma ban IG kai khna long ta kan ki dong jimun toy khna ma ki wan join hang ni kin tiblut ki martial arts babon marang tu ngila bo kickboxing wushu karate ibo ka jit kendo ke muay thai rong akla bang muay thai rong akma bang alai balai ngas tenar muay thai bang alai apo to bang alai ya kan ni ka international apo yuma apo Bangkok te ki khot gen nagi aro kena ka ri India gen ana po ka kiri bro jong partai ban tu ban repoitli kiri wan le kan tu ki ong ba tin Thailand ngam stu ba des square English tu mo keren stu ba ti ong meno ba ko ban perform ban pen i da jong ring gen itu ka sab tu ma sen ka persen fi tu ka yu ban pen i gen ba ka na po nagi bai kiri tengah kali India am don re tengah yo kalat kai ban ki ong tu mar bai ti sadoni di tu na po Thailand ba bahi kai yang tai di master jong i tu ba organize tu game DMI di jong di master jong i sadoni de muay thai te han tu kai ong ki le ki na sar le ki tu ngayo represent tu wall kan jang muay thai na tu kastenan no kan kastenan muay thai ngala sang ban awat kan kumnu ki ala le ki training sipang gitu ban le ka ha fight mo ban gini ki wai crew ban kumnu ban hikai tu ngala ki training tu kan ki referee kumnu ngala judge ro la long referee ki national ro muay thai wan bersih long goti si pawan ban balik man gepor ngamdap bar ngal kam khamte kan dia mah ngi triple force kalong kham yu kan bon ka jimut khat ka ni the ka kam kan kata long ta kum tai sia lenti Setelah kata kasihnya anti jungki tem kaba kasap confident mah lalu dang red te menta at least pilawan nya dai ki bagi kena di ikong magret ru kumbai ong na ru bidang samla taru ila banyarap sia ki bai pat ki kena samlai pada dang ni kasap di hamiru ngi osmo tang bangi supet ru
ngiu iba kini borok kini gijing lek kai tadu ka jit kuni do arm wrestling lanika kickboxing ni kini gijing lek kai gidi giba ngi haban ijing dom pe kidur jang borok lai ngot ki macam nun te hapok ka ring buat ka tukaran san mo pinlet long kum no tamba sisen mangi pet ni i be baka long i ka long bo mangi haban i ka bor la ni gijing dom te hakani ngan ai ni gijing kli pi na kalyang juri kum hakanu ka dor pi jet ya ka sport ko ba pi haban kalong violent ma te hakanu ka dor pi jet hame ngajet gitu ngala itu ipi yo simenta do adar nyo mar tang ni ta iba sabulit chabuli ngapoy no sa kajing bandet kan martial art kanang mangala ban self defense ildi dai da lapo yang tu ngalan so much discipline ngap meeting discipline ngide ban show ban involve ang tu ngide ban discipline marisa lawan ba de pia show isusrok kemot loud dan kam ci ban te katahi ka build up ka self confident but ngide ban nang ban control di kata anger jungi te ngide ban cool calm do takadaw katahi ka training na do nang red adu ba mentaro de leksisno gili balong cool kam hay swaban ni gili ka torment di competition ru hoy gidon kata jingkyu bro hangnunu bri udan bi kata ka nervous ang pag gide ban overcome gin ka gide ban ailat ka hoy ko mangis kumau menu dengile ginu torment am dengile ngamju kentron yun openan jo nga respect iki ngamju kentron do de berit do de uba dang sedang kenaro nga respect iki mar ngamla bantip te ngaburom iki takadaw ngahap respect iki ablong jay ngahap control kata anger jungi kemudian belong agresif haging lek kahi de pilong agresif de pilong klukbi kata pila arem the end of the beginning of the end haging lek kahi kanu haging lek kahi de belong cool kam kanang gilaban fokus kin katakan nervous is there mo dengi lek nuno ka bangi kenduk kita grand champion 91 plus tanggawe la jongru kan no haging ikon bihak kenduk bejong dekar 57 kg ro mangakan ni henry ki badang bugi behek met ki ba kila ban kot weight mo te kat no tam gi kendu bagi tagi grand champion ki ba 91 71 ki above my weight ki ba pair art kg life kg te gwa kata ru shob ni le dong don ki nervous tang pala apoy to long shit ba ngindi banong cool calm control bet fight di move kini te kata hi bang kumars art hi baro hi ngasipet ka omtang mga baro ba ferdiru bat gibi ngi ilap kana ba sin bigi like kay ngami bagi long ki bakuli long control fight nang bigi laban fokus ban the more they hit ki hit session ang batin be ki return back to kin i IR ki multiply ki I4 long ta kan gi like kay ki bangi le long self control ki bangi long well discipline nang laban build up le bigi long kataka good example giwe bikin i bagi we kena martial art kedong discipline kim de bikli pada kinang the art of self defense kim pen lan kim misuse kin in the wrong way tanga bangi i lana ki sen bagi brigi la ke ki su tho te kata te ngi kum ngi pada bagi supai kum to tang i tigi barang susdang le tang i pen i bor mo school na asurok sintian ki pen i bor ngai ki balas tho hi kata discipline self discipline te ferdi kalau juga tapi kok abnong ini ar keju kembong yu kami oleh kum taleng mengalih la don ke school ngas thoi la de ay luti ka kasi ong kimoto jong ama wang di ban trai stom bas neurit pa ta pang dem sibi jong joba kum ta kin ta kum kai aso coach ni kai long nim de ban long dom riang ne be don self respect ta don ke discipline dia bandon kata dia bandong ban kikia ya kam kai dengi don ka fight ro ngim dia bandong song shit kan bandong klik be kumbong mah sa lum dia bandong klik be la hikai kita kor kom ngilong normal lu kita teng ka la miss no kumar jibing dia bandong relax jai ka fight kan kat kum ji kai kum ta kan dia belum dia ban fluid dia ban long ban ngilai kai phi tam dia phi lai sabar phi lai long discipline kan ma dia phi lai keren bet wei mat ba mentang join martial art ni kai ki kumno ba pin long ka akor burom kumno phi keren bet kibreu akayai kai yang jong phi bar kum juro long phi don hangno no dia don ka akor burom dia ban pen ilong
i long bangagin mangama ni ban long kata ki kai jong ni long tangata Okay. Te kau Margaret pidan ye ibn ong lo. Menjur kumjui keri bro angot kia keren kila mention ya kata nakaliang jonga te kaba nga ndai banga jet ya kadi ka jing le kai ndai kala long automatically ngan ya le kai ba jonga te baki i hayeng nga ra ki tayar kali nga ra trailer nga la kan ban handle ki kamba be katu kan ka inspire yang abangan le kai kan gi jing le kai ndai kam dai ka jing jet nda bangala le kai nga so tho kan ya ka discipline jong kan ka jing le kai Tebut bro lai ngot kat ko mujing sto janga ri bo pi ye. Kai ko bo pi le. Love what you do. Te mentangi dan sini we jing kali te aka ni ka jing le kai sports te. Aka do ka dor ka yarap ya pi si man. Dan ke im lang sa lang aka do ka dor pi sto. Kat ko mujing sto jong pi. Aga kendiat mo yang ahi nungkong kowe gede ka long ka self discipline. Martial art gives me a self discipline. It gives me a way of life. But through ni ka martial arts ngayo ikata ka way of life ka bangan. You can do situlup ki brio jong pertai. Okay. You can do balong integrate mo nga learn share idea and thoughts. Te omdang ataru ngayo ika physical fitness. Ka balong ru ka spa. Ba tam ho pertai mo ka jingko jingkia. Mar de bangyo ka jingko jingkia kata yo ka spa ba. Imdon kam ban let hospital ban let dewai man kapor kata. Te kabalay ka de kata ka self defense. Hamtang ki marsa ading ilan ka self defense de gidon kinung gi kep ki bowan tumu ban wan tomboring ye im jungi ngina ban self defense om de bangin give back bangin penmasa de alis ngi dawi de ben safe de om tang ngaru but kamtam ki teru de gilon marsa ad ki kinang ban ye dal de ban like ki crimes against women kamtam ki bungi mo gijing tomboring te ka basan ka de kata through gani ka martial art give me ka exploration adventures life mga late national tv ke jala de yong age ke post name ngalayo ba chong train ngalayo ban late silong mo ngin ngi sang pung de ong ban late silong yong late silong late laban late laban te katnong is mo kan ngis ngi lapoy ga bal poy dalhi ko ta ter kendiat de sa goti di train de ke train ta gi flight song flight tengi let sa Kolkata kum tang yo kan borok ki brio bukan share I thought ngilan na kiro te through ka ding jing like ka ngiyo ban visit countries marba ke pertai benta ban let ki wi ke be ba jing like kai kasuk ban yo bisa namar ki kiri mentag wi kiri ka don kan jing tombor ke wi te ka janjar kan ban yo bisa te de ba jing like kai kasuk kalong no subi ong ba sports visa ba pin like kai ba tutung meli brand ambassador jong kategori high commission kalau suki ban approve yo ban page jaka jong kari kat no gijing develop ki kat no gijing kiu habaro ki liang ekonomi kat no gijing kiu liang sport scientific kat kum gujuk momenta te katahi ga dengan learn nang te pade om te bangasa ni nga apply la de ban ngi give back ki ni juniors ke give back junior idea thought te kata ki la bun ki junior jong ar ki belong 2 time national gold medalist first time second third fourth fifth sixth time ki bla late international target ki junior but ba pi learn de ban buri tang de but give back ni gi bek nang ba kila ban ni mo kata sap marba ngasaj ong ba ngi hanong miklian ne no is ni don ni kata ka natural is a natural pool of martial arts la don lupa kata kan natural talent deh imde su ban wadi kita kredimit la don lupa da ba gijing tre kita gijing malang la don lupa delik nong pendong de nimron kam bale gym is national gym pitre halangka pitre hakper pipu pidan ko is national village jingi sawa village ki gulom village dahi kala long national gym there's a ban tip igini art tam it's like more advanced te katahi ngasngo ka yarap nga but ka give me a way of life nga umuda Kare ko pi ong pi ka self defense kam taming ki kim thai ma ti Ferdinand pi kwa nong yo lo jana tapan ngaro ngasnyo jing bentuk kai sports taga jingko jingkia but ko weru self defense no but ko wae ngas ni jimto ko weru long ngaya kai mas as ngayo ban le iwe state ni ban siang ma
nyo pai ki wei kiri long ki jing hikai bangayo nang tei ma Wero jing im jongam ju pot perkaban pot agiri pareng na giri pareng kita ki sigi wei pan amar jing im kumbolong menswa kan jing im jongam long kumni kan ban yo kot kan ni kalau wel ma ban international ban le ka ta kan ma el ba jing trestom ta de jing kerkujong belai kong de jing kerkujong belai wan ro te am ju pot perkad ban yo international babon kalau ngata ki mentoy sibon kan kum syo menta na omne ba ka ai jing ko jing kia teng dangi kumong la ong mem ta ka jing le kai ka wei de jing ko jing kia mar jing ko jing kia de spa ba ma chong te de spa ba ka ai non kam than wan sim na wai le dero ngam da dum ta ngam ka ma ba nga le sim na wai rai jing im jong ha ba sin na ma kan kumar doktor de libur ngam ju itu doktor Omega gisim dawai ro tang per injuries. ai war injuries Tang per injuries tang dai po yo. Wadi krim sekali doktor usual doktor uni itu ma kata kan long snat long da kai long ajim to sibon ni kan mujong kata self defense ani da dangi dagle kai sports dangi trikam ring ro long smart stuil de wale kai le kai stem lawan le kai long stu hing long smart ba kan long se khlan kata le kai long dangi trikam ying ne kan no kam kan tai Iko Margaret. Aro ngaya menjor ka joi kembaki akiong. Ti ngam saudan kentien che ban ong nomar kangan ong ka jo ngaya menjor ka ni ka joi. Ti hame kli phi mo. Kum nu phi convince mei pa jong phi ban poi se kan ni ka jing le kai. Nga kan kong de ngai ngu blei ba la da sumar kan ni. Ba di pahi pensiun nga ban le jing le kai. Mar ketahi kong ipa dian banga don gani interest bande igi bagi don na state level le chalaban wah yo state level awan ra yo goal certificate te kata ka pen ki try barok ki mi kipa di bagi igi jongi kun ba ki le kata go bah pensilur an sim kin gwa gi kun bagi ngop bagi na kinu du jing besneu te kata gi pen email te ting haba injuries monggo kemot pai kayu te yong kinyo ai le su ba yo mong yo masau gi kun le jong tigi tiang ya munta baro hi gi kmi hi yo gi kun le jong gi tiang hi yo ki ur masau long ki kiar te ku besumar peling te munta te war kataru dingi dal adep kata ngalet dal job klet no ikata gi baro kita gi masau munta gi jeng ai hadu mentaru gi jeng support jeng mi pa in term of physically mental spiritually in term of everything gi jeng support jeng mi pa ngalong hadukan ni bat kajing da kublay ngalong ke baro ka ke burom hi kam ai burom no ke glory ngai kublay Ti Ferdinand hagaru go dor phi ben convince mei pa ma por phi tangret mo phi ong mo phi thu e ga jing thu ba kamlong ka basuk nomor ba na yeng mla ban support hagaru dor pada phi convince ni ba phi long bakin kin ailat di phi bapin le kani ka sports pan anak sami i for sami i sa jing beru kre fan pendap ini terus tadi untuk mah teh lediro ngatrebela dong i ting kam terkreasi sai i stam narjon ona ritma kemau ba dong itu ngi pelang pisah kum tu ting teng yo pisah nang tu ting na ba pelang tu tan narjot kini kita long yo ban pelang pisah ngi le kai kan tu por ngi syong sumur sampai syong buat sampai tengkah jawai celaban sampai tengkah syong tu city right tu por hashwar tu alai misal syong mertiban la jawai celaban tu por ngi syong arsan tengkah mau ha tu por mah ile kai tu por ngom ta kim don ba ai dum yu ta ngi na lade ngi pelun ding le trebelahi ngi yu na lade te ban ong ban bangan Henry ji pensilur de tang kita ban ying sem yu ma ti pori merum ti bangale kai ngam ju tho ero mar don iya ma se wen mar ji le kai tang spori dian la adam artu bong ai pia ang to kain mang imei tum don shu por te ji pensilur kawan bain tom jong ai pag ji rab jong mar ni por si por hasi duai nga li nang rit ngakwa ban lapan po ta kai gari China ri Hong Kong ma kadang urlong sisa kan jai lenti
long ka ibang atrang miswa ka bang adon mga si post new wan jing post new jonga bar ki jing dwai ki jonga long bai jing dwai ki urlong no ta bro long kan u ka burama as ka long ka jong bele mo kita ki iba sponsor ni tai pasio jong bele trak si perkata ji pasio bele long ki ai nga dia tu por tak ki seluruh kawan biang kumbong pi ni officers jonga la tre ji seluruh jong ki la tre kumur kam ni ma sara tu la yo ki ma le si mata ki i ma atu por ngale kai ngapuli artan asam le puli biang ro la tre pasang tre ngapat pas menteri ga ira nang kelas 9 atu por ngala kam do aja dai hari puli biang di sekolah ngale kai ngatre jadi nang tupan ngale internasional yo hayo di sunat panen ko hadi mene ta do kita balong tadi demdot seluruh proses jengaro long ampoy kan mene panem tagi ki bayi yang sebab Dia sengap dia taka ujung pi te wadidan sumbo pi marway pi yo arpun re kata kisi pi trei pi pule ta pi lekai ta pi bon ke ma te gi pai kindat sa I kong Margaret mono ba ai man si pi kong Margaret na do pi dang sedang oh na do banang sedang dai ipa hi ba ai men siam kami thu ai dia ngala de ben le kai ka state de nga hal ya thu no em de ka first state level championship jonga ye ngai song kai be ipa ka ni thu ti ipa la ka men ha nga kan no ko dor mo be ikemen mo ba kan ka game ti ka long very dynamic game mo iyong fitep khon nga man chuang adang nya trong hayo mo long nga yakun ti bat ki karmator nga challenge bat ki karmator kim jula ya nga ti kitu ki porti yong ni shalom bat ka pisa yo lom bat ipa kladon ka por ba ki pen up bat umom bati karba job ti kamut la dai be la yo bat barem dai be hotau mom bati ti yong nga snau tenat ba pijit e long kumbam pen kan mau ya ba ipa I choose ti tu ka game kata ka inspire haba yang I'll be like my dad. Dia ka inspire yang abang apa itu film over the top. Kaja kum no nang mga siyangkay nga pa TV kum to iwan ang to ti game num to. Oh ide jong Sylvester Stallone tengok ang ani itana ka game. One day I will be like that. Nado ita ipor kay na long inspire no yang Stanat siya kata jing you la kumbang siya akit parang it's in the blood don haga right aga ji siya dari bo pim yato ipa mo oh pim tip hira ipa jong piri di ba stanat si po di mentang pai kidat pada segi message na ki nong pet mo ki ai men CMP na ki ro na ko de okay na ki de julan pi marak kira akti bro laingon Stellington Omyong All Meglaya Dancers Association group I play pi barok laingon mulai sibun di nata Paulus Uchiang bro di yodelin ma penyang ru I laki mo di barok laingon I nata ini ba Alphon yang okay kulisibun iki laingon ki panles di kila perang sibun buat kibala I ba ka kami lek kai nang kiu seprang nata yang okay, keran kue kejing keli kong Margaret. Okay. Hakani ka feel mentangi iba mupi bidi iwe nagi klur bang ni ki kenthe ni pet. Di pipa pan ai men sem hakano ur kom yaki. Nak samla. Ki barang sedang. aban ong long slur WhatsApp tiang ya ka ega ba pidan ka sap ka pong ka ba blay pen kum pendon kam ya ka mai chaprang kum kini ki klur kari te khnang bangin yo khat yo so jang ka jingjam pat ngi di pen tresh tam namar ka jingjap kan man da ka basok lam dangi tresh tam kita ki kentien ki banga kwa ban
ngaj mentah seprang hadian jongi. Thì hopefully ini bakali in yo la yo ke jumpa. Thì mentang ko ban kli phi boro alai ngot pat. Ha kan ni ka cap ha kan ni ka jingi lek kai ba phi le dai. Kan don ka por ka ba phi maybe yo phi don ba phi la kwa ban give up. Ada phi la mot ban give up. Kai kita ba pun nang phi ban kan rantien balada kai ka ba ai men si phi ban ya kaman. Thì sedang syat ni kham ni atrai mono hame ta. Amin. Hadu mentate there is no thought kan. First thought in my mind bangan give up. Way bangla sedang tengan hadu bengkut. In the last breath of my life. Ngan ngawan ang la ban yile kai ru in ngan pensilo di giwe gibra le kai ban ai. Pandang stop le kai ngan ai coaching bre. Nang coaching giwe bre. Kata what you learn give back to Right. society, give back to igi bagi kinu ginu bang kwa. But you don't kata ka first thought bangan ong ba ngan give up mar ngobriu hi bangalong scam nga gajingmot ba I never give up on my dreams mar dadu ba dangret nga si kemau ba I wei pa he jungai ban silong ni sorong kham I long jung mi he tas dang le kai te yong kini je le kai we karate mar ko por long tang karate ko pa mo boxing gi wei martial arts kim pat pau te mar bagila adun gibun ki legends nga respect I highly respect for them. Margidan kum jong sadamang singkon mislin za gibla apa. Tu parang tip ang I pahe jong don mislin za ini si tay bala de la le kai keling pertei la yok kinang ba award. Te kata jing long kena expose nem de ngong jing song shit. Ngarong ngan salong kum ngan lek international ngan yok ta kinang ba award. But hagat kesngi ke bangayo kan kinang na ba award. Migli ade award di 2021 na bangayo kinang ba ngasir lies nga kemau gitu kepor ba announce ke citation juga mo nga kemau pleng gitu jing keren juga it does not mean bangale keren nga kepor nga keren gitu shit but it meant to be ba kade jing pasial jung beli jing ngalam ti bang ngan selong it dreams come true kan lada dreams come true to everyone ladangi ngi trace tom ladangi dedicate kam passion jungi baladangi le janai ke bangi le ke bangi terang le penkam ho ikata stop pala dong giba yaisha bat kibas ngurit push ta thong jing job nemar kajing yaisha slim hi kon ra ta uso jing job te katahi haupol ngatu nga kemau nga set ong ngapor spor kuju kendu bat I bun ki role models mo yung giba state komisar bening long khoi belong marathon ta isar demong sengkon ibelong ru kinang ba awadi nang ta ibal ali persen India kaling haki ki level ba pero misalnya sa finish I mamat sudor war nang ta I mamat su waratong mis dolin karbi gitu ke monitoring but ngapoy perkat bagi singi ngani kendu but ngan share the podium kin but ki maki layo atau yang nang ba awadis kum ta tertendu 1999 bangan share ke tar podium on 2021 ki te ke baru ke di ngai ngu blay ba kita gijing temu kita gijing keren jonga ke por bang achievement ke por bang achievement host nem keren kata gijing songshit nah songshit mo kampoy ngar ong kita ngar selong kum ki ngale international ngale ngayo at kinang bawa di leng after 14 years kita jing keren ki orlong ken ki baro ngai ngu blay ba hino na ba baro ngi de banong dreams kiti mabungiro ng dreams kiti ban trace tom ban le janagi de ban kanang bangila ban pun orlong ki bangi trang Okay, kuli sibon hame kita kajing trang jong pi buat kajing bam kwa ban give up bam kwa ban kan ran dia ni kai ka pi la yat de man tangi pai si Ferdinand kai ka kala don em ka kep pi la mut ban give up kata ka dream jong pi nala di ngala don shwa ku bangai thu him shwa imi long yeng long sem badum ta tu ko por de jar mang pi tu por de hab sein tan plama imeru bam strebela me iru spuk per singi breu asa mi apa yang mengai be ngari mengal malak tamen ba prima te imi long yeng sem baduk long kumbang pi jar ngala maras to bangam la shu web karo bangan yo kambiang bangan yo biang mo mali lekai te tu ngala ajar dala jar sausan riu nyopra long jile kai nga do riu snem praktis mah tambah ngaji ngaruh don gi pos ni rong ba sini kesingan kita ga even dos tisu jong yung Bruce Lee si i ku yo kwai man kata bang
te aku tangkum ta suang si mo te tu ban ngaya isi don bok ada kam tu ong pi kam po gat te ki I must no okay I must no tu pan nado haman ta ngam du jing kemen hero ngam kwa hero ban du jing kemen don kita pateng tu na ngadu jing kemen mga gitu tapi tengah kwa hero na mga yang ti ba kwa hero bikin dia bantu jing kemen jing jong kita tengah ta ki ban tristom di ban minat bikin pos so jing jap Im đi ban ai đau mà. ngai dam Ok, thì con Margaret, kalau tuan em có kẹp có bà phi là một bạn give up your dreams. Keladon hoai keladon kawai ke situation ba. Ngalong ban give up. Number 5 times ngala syajiat menta international. And 2 times Indian champion of champion ke jenjar ban yo 2003 but 2005 overall weight category ban job it's very tough. Wat hadian jongaru menta mal asyong thaj nga padon na Meghalaya ban bat ya kadika Indian champion. Tingadang ang nuot hi bangan fight biang si sien syo bangan syong no. Thì cả pelong pat yang bangan yo man sim yang man lek kai so sisian on na bangla dan la ka jong ka family. Thì ki circumstances tikin one by tang ba we should be strong. Ok. Thì kuman sukuli kelum ma. Kum last year kuman jam senam. Hari ka jing one jong ni ka klam covid. Ubah covid kingi ang. Ka jing one jong ni ubah covid ni apa ri jong ni. Borok ka perthai ru ka ihi. Ka jing pensangnya iki kam ki jam jong borok hat. Ya kan ngodor pada pi pelut por kata borok si senam. Kan ngodor pi pelut por. Hame wadinan ni kong Margaret. ai ledi ngala tri duty covid kita ngala ke porta kim step duty covid naik itu kurung tay bro sisnya praktis mendon por syu mar ka tay ka por ka por be mendon ka por long ka cicar ada ngala stia di syara legi international jong ka wall po China ka wall jong chikendo te kampor mendon sekawai don covid te this year gentaus nemro di syara di ka wall game Portugal lang ka wait ang kapor ka don ka bayala jala di hadian ketuka last tournament 2020 nga aten arteli tournament kawai gade Indian Open International Boxing Tournament kawai on light league goal but ka All India Inter University kabelang po UP Jaunpur te hang tu nya obron hadian ketu ngala don injury tangawan pa sini te kala sumar sitio hang te po nia sumar kataga kapor nang yo bahag best recovery kajing sumar te do announce no totally student mo lockdown hable ta the song ni kamot dan to hable no snong the snong that is the best time for me ban recover 6 months completely 6 months ngala la ban nya biang te on between that nomor ka wako in the kickboxing federation ka ailat pa dewe kumnungin ban ya connect iv ni gawe state kumnung idon gani platform online platform through zoom ting idon ka 5 to 6 sis kanta man kas ngi janjan miet te hang tungin nga yo ban learn tang ai seminar iki lor gani ga sport nga ai seminar kamba sitio nga ai seminar iki bat nga ada syong da ai seminar bro ki athlete jong ga ri India te ban ngalan gibi ru ki ba Kristus person ko ba ki federation ka height na po kabanra na po Italy ni gibi international om nang ataru through this covid day is a blessing for me ban recover at the same time bangan learn nagataru ka online platform bagan learn ni ki world champion ru free of cost ka don ka way ka top 10 Germany ba head by Toli Krishna din po Germany don ka ni ka online seminar gat juhi tang bakai ke pair kelong ngahap yel sedang ban aten khatwi sting miet temot kan kod hadu ar sting lai baje min step sisin sitio kata sa join temot kan kod sode te through this platform they learn so much technique ki kabangan pa you gajing em jungaru so much ten mar ki reach parang kilong highly research ki research bet ko por research bet ngalan ke technique the way of training, the way of fighting, the way of apply different technique, hand, punch, kick. Te nga aten hadu kandai telik session.
Kalong ka blessing pada through this platform bang yo ban connect different people of different countries bang yo share the same platform kada bang long share the same sportsmanship spirit mo kanang ba long ba kan platform yo ban connect EVV ban learn share idea of thoughts te om nang taru enhance yung knowledge yung but apart from that during daily activities pada mahirap pada yung asam ni mangi kasi nung kondong tingi dang bun hikibaya depend on aggression ihirap ang family ban maintain yung kai you ban rep ban katahi nga maintain la jong ban maintain ga physical but online kinis ban enhance my skill but I'm very grateful gin kiba through this platform ngiya ban connect iki okay temot ka ni ka pandemic kalong jing ku yaki bosyem ya ka ko mo jing ku ka jing tim ko tim ni ti bosyem ya ka ko mo jing tim ti ko Margaret kum no pi pulut pore ni ka shisnam Kani shisnam ti masin sedang ka pandemic ti boboni ka por nga pulut aka jing keran bar ublehi adien ka bakidang ya ti si saya minat baik dengan pelut poru aka batung sentio ai na it sentio ha te kita ki por jong okay te min pet yang sa phang ngai kum bagi las nang bun mang jing keli te okay ni ong aku aban keli ya i hame hakano katno por pipulut ban practice la ban train yela de yelade kamdan kata specific timing but kadai ba regularly kata ben step ngabil up ba stamina ada ba running stingenta nisgenta to na stingenta long maximum stingenta le maximum minimum stingenta maximum de stingenta de janmiet pade practice arngenta long specific to the drill kidon gen monday ngile specific for core strength conditioning arngenta the Tuesday ngilong ngile for hand technique, punching technique, the Wednesday ngile kicking technique, the long of Thursday bade ngile yaka taking combination ki movement sinis ta. But haka Friday ngile imagination of the way of fighting lagi don ki perlok bade ngile sparring on Friday. But Saturday Sunday ngmerlas. Kemudian the best thing kat kum go bang learn kin ki coach ban Italy under their guidance ki different bang la syong mentah di seminar kemud sansin still it's perfectly but arganta di sini long it's perfect timing kan mong spoken ta in a week kan perfect tego buat ke training gede belong resistance kan training resistance kemud kalong 25% Monday 50 in Tuesday 75 kemud Wednesday kalong ke benhiar graph kan gede belong suddenly you gede belong suddenly but peak le belong net kan Monday, Saturday, Sunday, binang ada rest. Kenapa body jong fi kan recover? Term of body metabolism jong fi mah. Mara ngihab dan kam ki nutrients, ngihab dan kam kataka method of training, kam ngelaban core strength. Kibun ki training te katahi ke maintain myself fit. Fine kan. okay kalau sibun hame iti bakali ro at least layo try ka jupa te hang ne ngin kli ai Ferdinand ko piang mo pibo e kanika school hikai te anda ka kam ko pitrai ha kanu ko dur pi yo por pat pan hikai ki bai mensyua ka kam sting kendian tengah lagi himanga hikai himanga long iladir ngayo praktis te benta kala kam kia tanga bersyua ngadon ki instructor jonga kidon ki coach qualified coach untuk kidon YR itu kita ki jong MMA te ki deba pai dan lambat ngang te na kidon ki ro ki senior jonga mang pawan kai te ka long ila diro mentar la kham te kan dia ban praktis ban yu long kham yu kai nomar di TV te ko Margaret kumpiru pibo ta ka pan hikai ki bai mo te kan ngut try pi ka response la ni ka jingsim khia kambon na kalyang ki khna thainga ki khna sinran ban ban yu na kanika ya kanika sports arm wrestling
menjual ki kambon ki kena kan thei rei namar ba kapor kaya mo ba don ki bam shim hok eka kim concentrate hok eka kim i eka game ti ki give up no ti don pat ki ba i ti ki dang don hado manta re ki kambon ki kin thei ni gambasan Timot kita ki give up. Kay kadaw taray. Ataray ka day katay financial problem ko eh. Namari dan babe expenditure jangki. Tila dar ngina la deru kina la deru kim iya ka tu ka jinggele akate. Jinjar hi amban pensong tho ki. Subo man tan dan gibat trang hisaban le ka amr sling dai. Kim yo financial help ne kim yo ka jingerap pisala ne kim la na la de. Dan kemensian Thai banyarap di lagi sama. Kulish pun kau Margaret. Di Ferdinand kata kajing orang jauh pi rumah ba ka pibo ega school rei dan pada skin ngerap. Rồi. Di nak ka di school jauh pi kadung matray gibal apoy sa state level ng national level. Ki akan nubnai snem ladem jom tau snem. Trai pedeng ka pandemik ro yo kor kumba live house sa putli kimidal. Haki national kickboxing. Nanta ka MMA cage fight. Ila yo man balai ni sujo ban. Empat jurem kena jongi ngilai ki wan man kaniro ngilai ki kor medal yo karbai tali ki golden rio santali ki silver hapo ayum apo goti ngilai ki fight apo ba organize bidang apo ayu goti ro ngilai arsen ngi job bun ba ngi job ngi state level gi kickboxing musical form ngi organize ngi job bun ngi yo gol Okay, okay, dan ni bakali ong ba? Okay, Ferdinand. Pila ban batai ka jinya pair jong kanika. Taekwondo bat ka, jeet kunido. katai taekwondo ka ngi bun ngi pun kam ni kejat ma ka ngi gi punch ka don andre 1 punch chest ma aga jit kendo pan long free ma fight pila ban fight ka baman long ki fight long kum kickboxing ki don like contact ma full contact ta full contact dan kam pia ha ground ro ken ground pila pun kam ha like contact pat pim la pun kam long bolong kickboxing ka fair okay taekwondo pat ban points face points no face points no ha ga jikendo pat pila ban I face points pila ban pun kam bun ki ground pila ban ambar pila ban le bui jong pi ground Kaka jeet kunido. right jikendo Okay. Okay, okay, tangin pet show kidang dani try. Okay. Hame nakaliang join ni way dong pen ikwa bon kalipi. Ka ikajing pair jong kanika ka johi mat ka karate kickboxing. Si namar ba ngalaban batay kan diat mo ka kickboxing kadi kawan hin ka karate. Namar in olden days kitu gi 1970. Kat kung gajing tip jung amo gajing wat jung ba kibun hi ki practitioner in European ki day ki baile karate ngala ong pimane karate kala pa ba bol operte. Kadi traditional ki karate. Te namar karate kibun hi ki le like contact mo untuk day ban punch of face ning ta ki long control ka punch ka kick lo te ha western countries pada kim smooth nak te ban nyale tung ta te ki hybrid no ken ni martial art into kickboxing Okay. in 1970s te bikile kini point fighting bakai hybrid ng karate ka gila beda kick the punch tu di balong speed agility bakam de ban long more than 50% ken ka power te kidon ni barsibun ki kickboxing even skum ka point fighting ke bang kick punch but not more than 4%. The more you hit, kalong stop, score the point. But in light contact, not more than 70%. Continuous kick punch, long legal techniques. Kick light, pilaban kick sa thigh, pilaban kick sa body, pilaban kick sa head. With that legal technique and kick punch, not more than
70% again in kick like. But in the full contact, you have to fight a full bare body. Kemudian peterang peterang jerong, kemudian pihak kick tang langsung kasih jerong. Full use full power ga punch, full power ga kick. Kemudian 100%. Kemudian it's a knockout game. It ki kon haka ring. Kan bagi ni kita tatami bade ki kon kumulai contact by fighting, but kick like ki ile haka tatami. Kan baga full contact, low kick, but ki one ki ile haka ring. Te karate hi kadai ka traditional martial arts ka bala slam. Hinta kickboxing gedang ile kai on gitu di 1970 ter ki western countries kum USA but Germany kita ki don ki beri pa mat ki invent ki kickboxing in but turn into sports ba modern sports na hybrid te hoy ka kickboxing kalaya kitu kisnem ter but kat way nang poi ka sinem kadang don kita illusion ke jing change jung rule and regulation ban pen pauna mi ke jing le kai mo ban kanang ba partake in interest but develop te ho arja khat pra kadai ka biggest achievement yang ka World Asian Kickboxing Organization International Federation apa headquarter Italy ka yo organization ka IOC International Olympic Committee ka bumut ka wako kickboxing ka wako body wako about ka kickboxing sport kala arung kanya ka top ka International Olympic kampadi regular but maybe I hope 2024 or not maybe in 2028 Los Angeles Olympic makan include ka first time ka kickboxing kumbulong ka karate first time kan include ka 2020 Tokyo Olympic reject banon ka pandemic te ilaban kermen through this ngin yo platform kin benile kai wadan ning ile kai la khatas nem kermen ha kita gisnem nga nang la hi ban ile kai but ke age kadang syahi but kanang bangla ban maintain ka kata ka track record mah du menta la job adu 6 time national champion but 5 time international gold medalist but kumta teter dengan kanang ban next name ko ben nang maintain national champion international kanang bola ban hagwe singen laban ko world champion hadu mentang empat yo world champion medalist Henry kermen bah 2021 ni kan world championship kermen baga kita ki skills ki mengelon through this pandemic ki seminar but kita ki gahap to introspect kanang mengelaban at least ngan stand on the podium of world champion. All the best, Ami. Kubesipun. Thì menta yo so bon kin ki jeng ya lenti jong i Ferdinand i ko Margaret pat i hame te na ki nong pai ru masaim na bon than so ki jing kali ndre ki ai man sem okay scam bor lang congratulations if you brought lang ngot Thank you. keep it up te tanangi ru ngindem bon kitien so te ngin pan pada ka message la ni ka kubor na boro lang ngot iko kubor wa dan ban ai na ka panta juki nong pet juki apa nong pin ai men sim ki samla wat ki long kemiru ti ngin sedang suana hame Kita ke message jonga kalong sebarok ki nong pet ba through ni ka channel through ni platform ke message jonga sebarok ki kino ile kai hapo ka kino ile kai ni ki kun samla jong ka migalia jongi khasi jaintia bat barok kum ju hari India ai kan ni message ba dipil don kan ngu stop laga tem ka siao karwa ka put gi ile kai sim yaka bagalong kata ka pide bentrish tom pide belong ki ba kut jingmot ki biya mi top but ki biya sha ha gnu namar klim gi jing sha pin po shi tom pide belong ki biya sha kan gila pen yo kai yo tau so jing job gi so jing job ke example nga hadin news nem ngayo national medalist hadin karas nem ngayo international medalist it's a huge gap katno ga ka pring ki news nem pring ki kat house nem ka bangaya lenti katno ga angas ya inti sibun ke jinge Henry I take that challenge I take that obstacles mo kita ki failure I turn it into positive bukan added value jong ha jing jong but kumuwe no role model ba long ru brand ambassador jong ka RKSK Rashtra Kishore Kram jong ka adolescent health program ka bade do ka jong ka national health mission meglia but ngayo weri kena ba kin im ka jing im healthy lifestyle the baki sim kaniga physical activity in sport engage in sport activity so that they will divert from all social bad habits kin kumno drugs alcohol but ki jinglin ba ki bakini ki silent war ki ba penstom dan ki silent war ki ban penjot ya ka jing im jong we kum ju society ya ka sinong ka tha ko insan ta ka daw ni yo ki kena samlalut if youths are healthy kemudian ka society healthy the society healthy kemudian the future the nation healthy
te kum tang ay wer ki khna baro ki bada ki pej gani bakin sim gi jingil kai tang bakin le for hire mo competition but realistic physical fitness ban divert ban let ni song kim song lat ban let ban ngop kita but sim gi jingil wer ba ki mi pa le ni ki no hikai ki community leaders ki nang basnong ki district administrator ban na baro giliang bakin sim ban ban push out ki youth bakin let ni ki jing sni ban pli ki hall ban pli ki nu jingil kai ban ai la ki khna bakin explore nu tlen nang bakilai ban let ginu ngop gi jing sniu ki besar kai ba talap ba tapmo mo ka society jung te tang ta message ai baro kermen ba gi youth ba pe gini gi samla gi ba pe gini kin long ki ba kermen ba kami kali ajung ki long ka ba ki baro ki yang ka jing im gi ba baro ki yang balat na kita ki jing lim sniu ki ban eradicate mo te tang ta hinga ai men sim bat ngayo wer yu bor pe gini program kedong ba kin ai men sim ki Kublish bun hami te mentangin pa i kong Margaret rugum jo ngakani ko por nga ai men siam ni ki kon samla la ni ki hep ki barat la do post nam cheneng la ni kanu ka sap ka pong ka bau blay pen ko baki namal ha ka jing pet jungi ki brio teng ong ba it's impossible but with God is possible tingi de bendan kata ka jing believe in oneself yala de ba you will reach your destination kan kita kentien hi bau ong Nelson Mandela ba a winner never quits ye ngaru akan ni kapar ngong ba a winner dream is not to quit at all bless you boy Kublish bun kong Margaret te mentangin pa i Ferdinand kai ka message kai ka khubor ba pin aya ki para nong song snong jaga jela khapna mi ki samla Wari baka ko aban ai segi nong song snom kam jor ki samla ba pai ka ni ka videos ba agji ye lenti ban post ka thong ki bon ki ding pangkyang ma ki ding pangkyang bu bon ba re dangim trish tompat dangim long im raikun la de long ba ye ki man post ka thong tengah kem tui ki ba ki kena samla ki badan ya ka sap ka talent ki badan ya ka tem ko put ha ki ni ki kam im ta sna film ro ki bon la ki na kiu so strong ki nang trace tom ki nom do cingkermen ang ta ki nang sna ki badan ro ki sports person ro ma ki mde ban do cingkermen ki je ti jong ki de ban trace tom ki de ban minot tom number boy ka thong Kublish bun Ferdinand itu ka message jong ki ka khubor jong ki te na boro lai ngot ngilai osmoi ka message ka khubor ka baki ai boro ki dan ka thong ha jing em ban yan ha kalenti ka batai ban lat na kinu ki jing blen ki basneo ya ban pun kam la dia ka kam ka bangi ien bat ru bagin shim ya ka sports kum ka way na ki lat lenti ki ban ya dai ngi bagin num ngop sikini ki jing blen ki basneo te ha kani ka por ngim dani issue na ka Don Bosco media lat tang ki jing dwai ki jing ku na ka pata ki boro lai ngot bala ka dak along ha ka nong ko kap pinum ai lat bakani ka jing ram la ni ka jing tolot jong ki kan long kum ka jing pensang ya ka ba pi et ban le mereka nang ai bor pi na ka sni ba pin man ka sni ba pi ke pin ya ka sni ka ba thamai kum ka we ka jing sedang na ka penta ka jing im jong pi ka ba pin yat ban pen don buram ya ka tang jong play ha ka lenti ha ka kam ka ba pi trei ha ka ni ka jing le kai ka ba pi le kai ru ba pin ai nam ba pin ai buram ya play kham tam ru ba pin pendon buram ya ka yeng ka sam jong pi bat ya la dia ye mei pa te na ka Don Bosco media Kublish bun pi boro ki ba shong ha ka ni ka san bat ya ki dong pet boro Kublish bun boleh sih bon